Abi student association lapen SSC youth front pen patir pi chingwai ponsi dipu lapen parokha lasong bong keng pen damna puni tum chingwai lo athema laso chingwai nang kok te labangke autonomous state article 244A farman ke damtang 1959 la da constitution nang bp kok pen non anke 56 year li elo aposi bupen ta hanlo congress lapen non BJP government chari long bom tum tame lake isi political pilo ki kam maso akeng kam ki papar ji phansi ke matha chosong si theklong maso posi non itum labang so akeng kam jo labang ke soni hormulo ison labang ke rat phan ke pachini lapen government phan ke pachini lo ke ther lo lasoni lo lasi government phan ki therang kok ke ko pipot athima BJP government akwang vengko non ke ruling ke dobom ke BJP government lo pasila tuman punang kok po latum pilo bang vengko ke pinang lo waling long theglong itu we have a small state agenda us theglong lason si theglong sitame ke pachun bang theglong le lason si BJP national secretary tapil goa la dakaning ji da dolo article 240 forman Amit Sadawang lo 2021 February 25 artiklo dan arong lo latame article 240 pe roman itum high date lang pami panitum mathapon lo ku sitame par de pigela sohmu ke lang ponji ka mathapon abe aposi kopi polop hekdam long lo ahormu bang article 244 ika isu bolam cho sitama ahok pet arlo pinang an bangke 50-60% bangke autonomous state ba article 244A bangke isi seriousness balaso ahormut hegam long da tumsi chini pami melang pusini li pudamji lasini tum bangke matha krudlo keng pen dama duglo nilitum ikeng penga dama duglo sita labso kisu do dolo labang so kisu ke dug bangke ani sini ni media ji dwai do chipa media sita me itu masik sidul long langge BP pon reservation do MP MLA isi 2020 de isi atam ki jodo hala bang so ki bang thujiar ni bang puthot itum phan nang reservation ki pi thuji pakam ni ma pakam ke mala so problem tanang dopo athema non langdam lopute ki bicheng penon bangke tribal mo itum karbi dumsi chilut bom lopute mo hala song ding reservation bi un lang ma pom wang vidat lopote hala so akiso si tum cipami un edaji hala bangke hadak akisung si cipami un edaji la bangke asong si theklong lo aposini tum bangke non fast pace movement lo fast pace lo movement ke cheng lo fast pace an bangke pinini product kang ton lo ke pat lo second pace ni tum cheng pon thoji non ni ni thomang bong tum kisang ka dogo la dolang la song bong penta government tum la tame non do bom tum tame la opposition tum tame la so po chilarle ahok pe la so tuna state ke pachun ji phan bang chilarle non son si theklong bom lang pudo tin do lang ke la ke an si alang li tum manda ke mi twar veda ji la pen opposition manda ki mi twar ni bu pen si pulomati alang li tum tame opposition tum tame ning je mi non MP do bom bang private bill pon lo private bill pon si tame alang tum tame de congress MP tum tame cherap dun thek pon se alang tum ta isi ahok serious autonomous state phan ke pusi ditum kroyun po lasi laso hormu non nini thom phi lang pon po thek bon long po kosong si ki claim pon ji ma bangke lan lo pardon अच्छा ASDC के ऐसे कैंसिल मूवमेंट 1986 में पंचेंग हला बंग सो होत कांग्रेस काउंसिल चारी लो तब लासन होसी ला ASDC पे नंग अन चारडाक पेन के काउंसिल मंग 1990 पेन बंग ASDC चराय देलो तब पेन बंग सो फी को सुरहिन पेन सुरहिन रे इंकोराइसी पेन फी बंग के सुरहिन रा इसी पेन फी बंग के लगे कांग्रेस के काउंसिल चराय लो लासोत ASDC पेन पेन नंग अन कांग्रेस पंच दांडुन लो तब पेन चदानुन पिकान खायांग लो ला आर्टिकल 2 के फरमान बताई ला तुम लाम पिकलांग नो abang so phi suri hiti ra ne krege thop ke phi pen bang ke BJP si bang la BJP bang lo pen ASDC tum bang la BJP tum phan mane ka criticize no bang bana akang ardu ko si ne rat tum theklang la to son me sin tum la bang salam ahok lo nang le kar julong ta SSC phansi pulo pon ni tum bang ke ase tame ko an mat bon bang ke ni la som than thik dai tame ni tum claim ra pet do pot pinan bang ke chini po nang than thek det thai he si la hello pinan bang ke ahok nang le nang kar juta SSC tum pinangan bangga ke bang ki Japon leader tum pinangan tumang no tum state nores hem teglong litum sang se puse semi deng mati sitahala
forefront ke dam tum leader tum bang ke katbo ko ama leader sa kombo amo harmu bang ke utoma state demand committee ke cheng ke amhang pa thek cheng ke election ke thur takali election thuri bha akimang takali nili chinio teng ke mang takali ningkan hini ki thom ke posi chi songbom sab me la pen ke la so ka chi song pen ta isi kaching kidam to lo dilhi long nang tum ke mp mla dosi ke me abe ko hala bang da kachi pa jog je to war dai lo ba ko pine nang than lo te me la so det pen si ba tu thu nang pu pohnu bang je lo asame api bang pijo pen bang ke isi political party election ke thola so harmu chiplang delo posi hala so leader tum ta me non next ye hailang ma hai hilo la so harmu calculation dorong lo ma pina leader election la only la hemprek bhan bang election ke thuri pusoka ma tha chot tum bang ke la chiplang lo katbo so harmu lo si claim lo pinan bang ke chipaduk lo so bjp government ke bang vi ko sami bang det pen tami criticize dun ta theklong lo sami ahok pe lo da non bang ke pinangan bang ke kopilo congress punon bjp punon utoma state pe ke kroi kri pohon ke theklong le ningje bom lapen ke ssc tum labang so a movement kang thur pluji la so mubang ta pinang alang lo ki duration ta dolo amasi non bangke kopilo strategy killer pusi ni tum alang nu tum chila strategy la kolson lonte government pen labang so ta kaching ki pen labang so unjima atema soni hormudo ison bangke cedan tu dang po parem det unang po polite so hormu bang alida rum se katbom pote no sa juko thelong le pote hala so tuar ajale tuar pen ta ki chun sikena election bangke kerem ke hai ga filam lo to thodang ni thuthe de ta chok sitami lap ten ta chun i ja kong du pute atwar du pute kroi pute chok ching rup na penang chi song ra penang pus appeal bom pute tumpang ching nang hormu la so hormu sin ka appeal bosi ki claim rap lasi jong si thek bon long lo abi ahok kali la tum pachun e pute la bang automatic akola ke dam thupo la son si ni tum kaching wai long ta thek bon long sta me betar bang ke sc thom kar chu si la bang ke chinion po la